Habakanan bat kilat pathai kubor hasilong press club ukurim jongka katei ka Longkmie ba balatip lang thaba ula kyntait mador ya ka jingong ba ka kurim jongu kumju Khunlung ki dan hanigram bat isai khlan katkum ka jithu jongu ki bor Rkc Hospital jongka Ganesh Das Hospital kilapan pau ba ka jingmamla jongki ban penpoi ya katei ka Longkmie ka dei namar ba kimdan shu ya ki tiar poi namar ba kiladep ban poi breu bongut ba shwa katei lakamru ba kilapoi ha katei ka jaka a jing Sumar nado kapor kumba prani khandai baji e jan miet bat dei ndalapoi kumba shpo baji e lapantip iki bakit omla satia ban laya thuru badai hadu bakin dapun ya kinoilam jongka Rkc-Shitom balapan poi ya ka ambulans jongki ban penket ya katei Longkmie Nazareth Hospital miala nyakot bor ban lek project hilik ya po lomali mentamar mar ban phale ke badan kam te kumta hingala pentet ikiaw la te ban liam ta te ikiaw la ong ke ya dei lona ngala lek hospital te ni bedok bopli imdan kali imdan yu ni haban shuri sef te ni poi tu da kumdu fresh tank demiet fresh tank dai dumna dai la poi ki ong ab bari la ai ke kisah ki ong ab dawan doktor ten la poi ki doktor ye te chikan ki be na ki ong kiam na smar ki na mar tiar undan tiar ni ban po ji te ki le shawai le smar shawai te ngaru ka jing tiang I tai lok ma yo I long no antam le bala pan shaga ka ab jima te man si ban ong ban yang ni kit no klo hospital bejan kan usaha Nazareth Kumta kerpat I naga hospital naga liang hospital bakin ai ambulans yang imlak bakin ai ambulans te ki ong phone ong juri la phone ka bang phone ta ong juri ru ka ta ong juri kam sampai ka ong ba ada sila ki wa ki kali ka por ka lang kamya chman la poi postan karwe duna te ni no nim dana dan tisho te par ki ong to ab ni pen phone mai ka ta ong juri jong fi ki ong ab ni shong bar dia ab ya ka ta kminti ka ta ong juri kan Kong baleri lindo mynta yang don apo Nazareth apo ICU betul en apo ICU badi Khunlung idon apo INCU tang kata yang kuat pensyai ngamdan ye bat akwa ban oma ba ka sarkar kam dei bakan de sting hamtam lele ya kam soka kam pun kam kha amar kam dei ban le kam politik si ka long kam ka gen amar hi badok badai kerman nilo kata Ganesh Das Hospital shu ni po jela jungin rai kyntait ni bedok kai gen ban poi ngam kwa ba kawai kiwi ki long yero kingat lang ka ju ka jing ja ka ba kawan ja kan ka long yeng jonga to tementahi I lok jonga don preng ka Sumar po Nazareth te kerman ru pen sa yo ka jing kya tam lele pelong bompat tep ka benang kandau pat kumjur rung ai ka sungu ya kaseng Rkc-Shitom hi beroi klem kali keseng inam yo kam tip kai ke banjai ni tu nga le terpat ati ngong to sung phama mang la lap kam ni dan kali shu nimyo kali shu hiru buat banwat kan kita si hiru kiong em ka na po hospital hite nimla ma ban ai kim bulan fun on juru it kiong wala tang afun ki on juru hiru te kiong ba si de ai ni ngong adan bidang kam jigar yu bidang hai ngadan po yu ma lau mali ki ong te golong nu ong ban hablit penkit tam ki ong ba Islam ni dang ibu breu e choi ada pi sungla apsu pila ban pun ki Halo kani ka jingja nakaliang nongilam jongka Rkc-Shitom ba regional thaba ulong baki bor Rkc Hospital kidai ban lupai ki tiar ban poi namar ka jaka ai jing Sumar kadai ban biang bai tiar ban Sumar boro apsau kanta baka bagi ni sterilize sheet ne ka badai mo kita sterilize equipments ki ba rangkam apo Ganesh Das Hospital kita benong 24/7 di bandan mai dan marba ka jingpang jumlah mentip ban mut ki ban kha ban mut ki ban syapun ban mut ki ba amat ban jumlah ban yo ka statistik juki tengok ong ba ki equipments ki benong ban equip ki bandan mai ken tengok story ya ka bidai bat kini ki emergency cases kum ka trauma accident ada bidai ba bun ba ki longing ki bedok ki beja ko ki case mo tama penting ni ki po ki emergency room tike emergency room ni laba ka long upgrade ki tu kata ki bun ki priu ki shulong kolat banon ra ki hospital sarkar ka ba khadu lalong si pret ki yani lalong ba shu no lalong ba di pret ka media atau ko emergency kin tinga nakalian ki taro apa semua iba elek Teminin mi iri ong ba nakaliang chief minister ba chief minister ba yang department di ong ikut suggestion nakaliang jungi keseng sa ra chief minister kramagin
penong ba baru kan ki hospital ki bidai juga government ada kadai PC ne CC ne ada kadai ka civil hospital ne ke Ganesh Das ke kidan ki bel ki but ki requirements jongka emergency ke di benong updated kami benong ki mo teng-teng bapang ba reparian kumlang Sumar te ni yang kan ni kata te ha kabidi ba kejingja pat jongi kong balari tingi nakalya kasengi nilai ikan ni ba el hebru yang ba kita iban nak longi nosen duduk tinggi kuai iba nakalya kasokar dan kediban nyarap ikan kung gajing bay luksan namar hitip namar ba lesi asapo Nazareth kador kalau barat tis ko bayro gajing lu tingsat aga Khunlung tai dan PICU tinga ngai ba bil kan he kan tinga shubi kerpa ba kasokar kediban nyarap le ni kan longi bahkan silong ke bay luksan tangita nakalya jung FKHP dia no pin ai bos no ni harga di so juga kami ba bro alian dari jing bakala nakalian ka sarkar ro ban nakalian ka department ke bade pekmi ke Ganesh Das au bro di bakala ada kisutu ba ki duna kitir ke kamram juki ba ki pentik syaka sarkar maka sarkar ro ke di ban ku ikibri ban pekmi ke cetai atau ke biang em ka dan em kata ka jiduna ni tai ni nakalian sarkar ro ka pekmi yen ban nakalian ka Ganesh Das kibe in charge tu kibe semua penting ya sarkar ni nak khain bro arian ki di bakla katba nakaliang chief organizer kaseng ubak kit bok lang nongplang uloong bak sarkar jala kamdei satia banyadai ki nongtrai sarkar hanrei kaladei penban ban pensistem tenge yakitu ki balale bakla hangsi ibubun ngila iba kila persen ban clarify no ban isi kala penyalam bakla ibubun bala te kata dei bengi kwa ban kentu nakaliang jungi bak sarkar kamdei banyada yakinu kiba le dakal ti bom dai lani kiba mla ban ai ke chakri ko hok mtai chu bai ba ti sa ba ar min ko ban karan kolong ba hot ni sngo ban ai khle ke chim khia so PDC ka ba le ban reset mun ngas ni te ko Ganesh Das rai sa ko ba ka comments kolong shop ken ai kana ko comments amar ni iba men da ko puro mi ba cham sang pliang wa ai comments om ba ini Longkmie la khasok la khasan hapo Nazareth Hospital rekat ba ka sisa katei po Nazareth Hospital. Tiswa bikin pas ya kan ulo comments. Kimdei kidi manwat ya kadau materai balik cingsya. Dia kata katei ni kuat dia tu ni.